Чен Шубашкарда бурнаган Раиса Михайлова тыл ветеране таван шаршивы наслы варчи пучланна чухне вун вишере болна. Шав вахытри мен бурача беге хунан евреже гюлен медивня. Фермера барузем пахна аван шапна, лашаба вагарба газугадуна, каярах трактор бада ишленя. Варшава хаденче петем халықпа тартық нынюсы булнышын перенчарсем фашистинишін дернишін савынат ветеран. Шакунзенче Раиса Андреевна тахарвун билек шулдулдарчы. Тыванчыр жывынаслы варжи бушланзан Раиса Андреевнан ашы ялды ытты аржинзембе фронда духсагайна. Амыжы дешіндер веші вғардастезе колхозравы игуна. Шемгере ултын үсне. Аслы булныран Раисан килди педемеже думадивня. Шкулда лайх илгерзе бұны булинде, малала вренме майгелмень. Выл хужалық рилажазене бахна, анжақ візене варжа илзегайна. Шавна тыл ветеране халиде хурланза заилет. Августра вара шалажазене еге залдак келчеште езі қарыш варжа. Манран вежерцеліне жоқне лажиза мүлі мінді ваще каяшын марыман батыран. Пушизене каплады ваш мана сірденеш. Сіз шал чон сизет, мүлі сизет. Вара вылзам манран күрт-карт тұрса елдеш лажана лажызене. Езі қарыш. Лажизам каяшын мар варжаш. Шавелах уйорлы қарышызам. Чолабық марыш уйорлы қарыш. Колхозла жизене илзе гайзан вагырзембе агазугадуна. Везембе ишлеме педехенче, итлемесчеш, кудын лажатчеш, азайлет Раиса Андреевна. Кергуне ялды хирарамзембе ажызене сырба хузан хүделевчи кине дума илзе гайна. Шав вағыда да кинемелай хастывать. Унжухне эшхадерезене келерен келе буштарза жүрене. Пирин қалон борчы, лом борчы. Унжухне поринда шок был я балазам. Вара бивеш парзаячызене қалон не дебач. Мен бор килло шавзене вешех пачыш камын бор, пачышын дешінзам бұрде. Эбір парзаядымыр. Хамырвали пер бордан жақвардымыр. Раиса Андреевна ялды шамрыксембе тракторба жүреме вренден техника байшлеме бұшлана. Ир бұшла закашчен хирде жүрене. Шымыл мар булзан да шакижевыл пиди келіштерне. Унжухне ывынма да білмен. Яланах пирин шарзем тышмана шапсаргада сайыненне. Шагы бире эшлеме хавгаландарзадына, теткинеми. Раиса Андреевна пиндеда хыржыр хирыхты хырмышшулчен тракторба ишлене. Ундан варжыран кыгыр тулы орден медальбе тавраны шамрыга качадухна. Можыр элек районенже шерикасынже тепленне. Сомахмай пелдер Раиса Андреевна ялды шылгужа ергене гертня. Часовня лартна. Ватлых канлі булныран хыйне телелі дет ветеран. Кинемин пергунда алы жүзірертмеш. Терлет, мунжала асталать, чендер жығать. Тенжене кашнен илемлерехте ырырах тумадырышмалла. Тетвыл. Чувашкен Гларамвали, Алена Артемкина, Виктор Степанов.